جبرنامه جنگه سلاف و حرمت تماشاوانان هجا روازگه همه ایرو پارزگه درسمیه مجرا ام ایرو بگرن دست جی مجرا 38 امی ترتله 38 و کسین د 38 دا جیانا خوش دست دانه به پیشنگی سیرزا و علی شیر امی ایرو یک بیک جوارا و بجن جنگه دست بید که نها امل حال ورينن قراخه چم منظوره لبر داره کی کونار قجعیه وسام بحال خو اتابي خوازا تشتك وسايه دناب خوازا دا حتى دمكي تشتنا خوازا دجين بشوي داويل جيانا واجيته يعني اف هر كفر به زنار به لات به دار به دوی به اجا اف دارجي داره کی وک کونار داره بیه وسا شخواد خراخه چم منظوره داره بیان گلکن داره بیان گلکن ج واجوغه بگر پلوره حتی نیناوان دا درسمه وسان هرکین هاوی دا بر چم دارن کفنار بیان مرب راسته جخو اف دار کفشه از باورد کم زیده تری 200-300 سال تمنی وی هیه جخو پوشی بیال بر نها در باسی آلیه چلکانین حال بوریه ببم املور جی هن شافدارین خواب گواره پارو بکن نهاجی از هاتم بر چاوین حالوریه براستی درسم bu saciye ki her çıkas çaviyen munzuro binavu deng bin le herema dersimi
وکی چاوین مرجانو وکی چاوین حالوریه سه جین وسط تایبت هنه به تایبت اف در جه حالوریه حتانی ام بجن کمر آری آنگو زنارن 38 اما برنامه خدا و مجاره بگرن دست شفایرو اما در باس وی درش بی حالوری جی یک جوان چاوین تایبتش بین چیای کنتار چیای منزلو درته ولبر بخاسی 20 کیلومتر دوری ناونده لهمبر میجی اگر قدراج هم بگره براستی ددم سالن هاوینه دا جبر کو آب هوا ایسال زهایی در باس بو هنکی چاوین وی داره هندک آفته هگنا زنار دا دلات دا همو او آب دپشقه تخواره هاوینان جخوا کفشه یعنی زنار زی گلک بلند بقاسی belki 200 metre bilind heye bavartkin gelek aseye emen haji geru geçta xab dom jiget dome جیه نها از لیمه براستی جی دیروکا کردستان دا جیه کی تایبت و جیه کی دیروکیه اف در حالوریه حالوری تکوه ناو سینور پارزگه ها باجار درسمه باکور کردستانه ده سال 1937 دا پیشنگی سیرزا و علی شیر گلک ریحوالن وان لوه داره جوینه کی الدار دخن و بریارا سرهلدان به هف دورا دگرن. اف هفگرتنا سرهلدان گلک عشیرن هرما درسمه جی بشتار دادن. دوی دمه دا لب در دورا من دارو برین که خیات کن دبک و وک شتلکی بنجی. لی او شتل نها وک لپش من خیات که بگوده خواه حوجهی پی بحث کرنینه. براستی جی دما مرو بحثا دیروکا کردستانت که و بحثا پیشنگ و لهنگاند که بهتر حیثیتا کی لسر برف چید به. دناو وان هست و رامانان دا گوتن ده خرکا مرو دادمینم. دما مرو لوی روژه و روژه ایرو میزد که گوارتنین لبرشاف گلک همه. گلو جواکان ها چه قاسا لایق تکوشینا او کسانان. گلو ام چه قاسا لتکوشینا وان کسان خودی درد کردن وان ببیرتینن. آخا و داره کور و کوچن ور داره پل داران شتل ریحانان پرپزکان هر وها روی که ناف خوزای درسمه لاتو زنارن درسمه تسکوفی و غزالن درسمه شاهدیا و جوینا لوی داره هاتیا کرنه. وکی من گوت اف دارا لپشت من خویات که دبه دوی سردمه دا شت لکی به. لینها اف دار شاهده او بیرو باوریا او پیشنگ و لهنگن کردستانه لهنگن ولات منه. اما برنامه ایرو دا همو بشین برنامه دا همه بحثا کمکوژیا سال 1937 و 38 بکن. اما در باسی کمر آری آنگو زنارن 38 ببن. اما لورجی بحثا ایش و علمین کول سر جواکا درسمه چه بونه اف زیده تری هفته سالانه لسر و آخه اف ایش لسر لاشی انسانان هیجی زندیه جبو ویجی اما و ایشه جنیز و حیث بکن اما بچن کمر آری ایشا
جانگورین وی داره حس بکن و وره پار بکن. نها از هندره شکفت دامه. شکفت جی وکی مپی بس کریه کمر آری. شکفت جی کمر آری دایه. آنگو کمر 38 به هرکین آوه تشویسا گرتیه. جی جبر که آف دنقطه دورده. اوه گرتیه. وک فسیلان چه بویه. شخص دیاره دورده جی آف evet be lever çalaki şebiye ve ke biri o heza avera tabi lever fe çale çebuye ligor dem salan dugu here mesela ambejin gava av zede be av de herkes zede tijeci be levek xaydanen ha dilop dike brastici evder ve ki megot jeki diroki u hejai pe baskirneye بگمان جانگوریان لوی هرمه یین کو سردما 37 و 38 دا جیان خال برج دستان آت قتل کرنه گلک انسان لور آب هوایا و داره تنفس کرنه دبی کندره وان شکرتان اوجی و اتمسفر تنفس بکن هاجی اینکی او هستیاری جی براستی سر من چه بویه جبرویجی از زده درج نکن ساز دبی اتمسفر را اینکه بدنگ لهمبر بیرانینا 38 ین دوی سردمه دا هاتن قتل کرن جبو بیرانینا وان از دخوازم بخاصی دقیقی که بدنگ بم وک ریز بگرم لبر بیرانینا وان
بله تماشاوانên hêja ez niha li Kemerê Arê herêma Halvoriya Dêrsimê me ev der dîroka Kurdistanê da ciyekî xwe yê girîng digire. Dixwazim hinkî behsa pêvajoya serdema 37 û 38 bikim. Wekî destpêk jî me got civîna ku li Halvoriyê ji aliyê pêşeng û rêberên Kurdan ve Seyî Riza her wiha Elîşêr, Zarîfeyan û Besê û Mehmed Nûrî Dêrsimiyan civînekî hatibû darxistin ji bo serhildanê biryarekî hatibû girtin. Piştî vê biryargirtinê di çarê Gulanê sala 1937 da ji aliyê wezîrên Tirkiye ve biryarekî hat girtin û li ser Dêrsimê biryara qirkirinê hate girtin. Ew pêvajo bi rastî zî şopekî kûr û dûr li ser hişê me Kurdan çêkir, bi taybet li ser gelê herêma Dêrsimê. Yani bu travmayekî pir mezin, bi salan ev travma di serê însanan da yên ku ji terteleyê rizgar jî bûn hebûn. Ew enkî ez ê behsa ew kesên ku jê rizgar bûne hin pêbezkirinên wan jî ji we re bikim. Tabii ciyên niha ez lê me her çi qasa ez xwe bidim ber agir jî em ji Halvoriyê hetanî vê derê jî em meşiyan di qeraxê çemê Mûzurê da. Ji ber wî jî ez hinkî şil bûm her wiha wekî avhewa jî li gor bîranîna cangoriyên 38 wekî hêstir bibarîne baran barî. Dibin ewa baranê de rêwîtiyekî me kir ez niha hatim bin Kemerê Arî vê derê jî ez dixwazim taybetmendiyekî di jî bêjim li vir berî wextan aş hebûn bi zaraveya Kirmanckî ango Zazakî ji aşêra Arê tê gotin lewra jî ev der berya komkujiyê wekî bi navê Kemerê Arê dihatin zanîn. Piştî komkujiyê zî ev der wekî Kemerê 38 ango zinarên 38 tê binavkirin. Em jî wekî ekîba jîngehê her wihal welatê me em ciyê ku digerin car carna em xweşînekan bi we de dinîşandan car carna zî texrîbatên li ser xwezayê em dinîşandin îro jî em hatin Dêrsimê me xwest em hinkî behsa serpêhatî û bûyerên 37 û 38 qewimîne em ji we re bikin. Di 38 da dema li ev Kemerê Arê 484 kesan zar, zîç, kal û pîr her wiha ji ev zinarên vê derê ve davêjin çemê Mûzurê. Keliyek şûn da ez ê dakevim çemê Mûzurê jî hinkî behsa ew herkîna ava çemê Mûzurê ya bixwîna însanên me herîkeye bikim. 484 kesan wekî zarok, wekî ducanî însan, wekî kal, pîr li vê derê komkujiyekî li dinyayê mînaka wê tune ye hate kirin. Bi rastî jî li dinyayê mînakekê weka Dêrsimê tune ye. Lewra jî ev travmaya li ser civaka Dêrsimê û gelê Kurd çêbûye hêjî di rojevê de ye. İnsanê me hêjî li estiyê miriyên xwe digerin, li goristanê miriyê xwe digerin. Yek ji serpêhatiya wê wextê dema di zinar da davêjin kesekî bi guliyê darê ve dizeliqe û nakeve çemê Mûzurê. Ew piştî demekî xilas dibe di serpêhatiya xwe da dibêje xezalekî çiya Dêrsimê her roj her gav wext dahatin serdana min. Ji ber ku birîndar e nikare ew jî rabe. Ew xizal çi qasa tê diçe wek dibe rêhevalê wî sebra wî pê tê demekî ji birçîna jî rojekî tê ew ê xezalê yani bi evê xwe serjê dike û li ber tavê goştê wê dipijîne û dixwe. Evana hemû bûne travma di serê civakê da dema meriv pêbest dike li ser meriv jî tesîrekî bêhempa dibe. Lewra jî divê em wekî civaka Kurd em wekî Kurdistanî bi her rengê xwe bi her rengê xwe em li nirxê xwe xwedî derbikevin. Em dengê xwe
وکی آوا منظوره وکی چم فراده دجیه تنگ دا نا ده هر وقت دا ام دنگ خواه بلند بکن و ام نرخ خواه خودی در بکرن لیلو براونگی ینو 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 ونگی ینو در سمرا ونگی ینو واخ لمنه 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 لمن ونگی ینو Dumane seremadı Dumane seremadı fetelino aklımın elemen lemen elemen Spiye kaderima birciyo Zaro marane kune duri da vay lemne 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 daye lemne hane lemne derdo lemne lemen lemne hane Spiye kadere ma birciyo Zaro marane kune duri da vay lemne 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 Devay lemne 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 daye lemne derdo lemne lemen Devay lemen 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 lemne vay vay تماشاوان هجا از نها شکفتن حلوری داکتم خاره نها از قراخ چمه منظوره من بارانجی دوباره نها وکی دروش هم دا جشوا کفشه 37 و 38 دل داره دما او کنکجی پیک هاتیه او کسین جگونده تایبت جگونده حلوریه شو گونده حلوریه لور نزیگه میه نزیگه هرمه جی جبر ویجی دما وان داویجن اف چمه منظوره سور ده هرکه خوین ده هرکه او دبیرو باوریه انسان دا بنهش انسان دا تمی مایه آوا ولاتمه آخا ولاتمه هوای ولاتمه هر تشتی ولاتمه پیروزش بومه تایبتش بود درسمیان چمه منظوره آوا منظوره چیای منظوره دارو برین منظوره her çid منظوره da dersime de heye jibo dersimyan pirosten hasbandın lewraji em weki ekiba jingehe em îro hatin dersime me xwast em ev tiştên ku di 37 da jiyane li gor zanebûn û li gor bîstina xwe me hin tiştan wera parvekir ragihan niha wekî min got ez li qeraxê çemê منظوره me çemê منظوره bi rastî jî Li Kurdistanê ciyê xwe gelek rig digire
سرچاویا چمه منظوره لنافچه واجوغی انگو پلورا درسمه ج بن چیای منظور درته دیسا همان دمه دا چاوین وک چیای مرجانو درتن و وک حالوریه درتن لچمه منظوره زده دبن دنابند درسمه بگولا چتو دا بچمه خارچی که و بچمه گلیه روج و گلیه خطی انگو چمه شرخانو را دبن یک بچمه پری را دکوان سر مراده و فراده تبدی دچن حتانی باس رای اف تشتین کود 37 و 38 دا لور قومی اف آوا کو لور خوین هرکی وکی من جیه بناف کر با آوا خارچی که را با آوا گلیه روج را به پری را به مراد و فراده را هر وا حتانی باس رای هرکی لگلک دوران او نقطه جلاش انسان مهاتنه لهر جی دنیای امکار بجن بهز آوه بلاو بویه لورا جی آو جبو ما جبو درسمیان به تایبت چمه منظوره آوا منظوره پیروزه از دخوازم این که دوی اتمسفره بن بارانه دا لدنگ آوه گودار بکم به دستور اوه به دلان دا اوین دخونان دا خیاله که بهارا گلان زوستان لچیان لسر زمانان هلبست دقرکان دا لورینه که بداویه آگر دلانه و نامره درسم و نامره چروزکا چاوین سی رضا علی شیر بسه و زاریفیان پشتی برخودانه اف آخه کو جسی و حشتان و ورده دشینه دایه جی چیای زل حتانی کمر دزگونو جکوی بویر حتانی چل چاوین منظرو بسرین کو نین و گوتن مینا چوکین غریبی دفره لسر عزمان دلان خونین روژه بقاسی فراد آسه وکی دیجله بیدنگ وکی آرارات بتنه چیروکا 100 سالانه چیروکا 100 سالانه وشارتیه درسن وشارتیه درسن بله تماشاوانین هیجا ام به هلبستکی لسر درسمه هاتن داویا برنامه خواه میرو لدرسمه مجارا 37 و 38 گرت است ما ایشو کدرا دل انسان و هرمه جوار یک بیک راگهاند. د 37 و 38 دا دنا و اتمسفر چیای منظورین به هیبت دا دگلین برنگ و بنگ دا د برپالا قراغ چم و آوان دا او سرپیهاتین 37 و 38 هات جیان بخاصی زانستیا خواه ما یک بیک جوار راگهاند. باورت کن برنامه لگور دلی و بیه به هیویا کو اف ایشو کدرین لولات مدجین نین دوباره کرن ده همان دمه دا ین هاتن جیاندن جی نین جبیر کرن بوان هست و رامانان ام هاتن داویا برنامه جینگه هی حتی برنامه کیدن و جینگه کیدن خاطره و